I čas svima, moje ime je Jovan. Danas u videu pričamo šta je to ping. Pre nego što krenemo, obavezno bacite like, subscribe, a mi možemo da krenemo. Šta je ping? Ping je vreme za koje će računar ili bilo koji uređaj, telefon, laptop, bilo šta, koji će da šalje te neke određene datoteke na server ili na router. Evo primjera. Ovdje imamo zapravo računar, laptop, bilo šta. On može bude povezan na dva načina, putem LAN kabla, kao i obično, na router, i ovdje imamo isto putem Wi-Fi kabla, putem adaptera. Kako možemo da imamo manji ping? To sve zavisi od infrastrukture i same konekcije između dva uređaja putem LAN kabla. Koliko su oštećeni kablovi i kakva je konekcija između dva uređaja putem Wi-Fi. Znači ovdje imamo onaj standardni priključak R45 konektor. Ovdje imamo onaj USB adapter, što je nekad može bude korisno. I ovdje imamo kako ovo izgleda, ima dosta boja. Kako se ping računava? Ping se računava u milisekundama, tako da je 1 milisekunda je 0,001 sekunda. Evo primjera kako to izgleda. Isto smo rekli, znači računar može da šalje putem LAN kabla ili putem Wi-Fi, putem onog adaptera USB-a. Router ide na svoj neki modem, pa onda ide na ovaj neki poseban kao priključak, mada nije ništa posebno, ništa kao, i onda se to isto ide na server. I ako vam se svidio video, obavezno bacite like, subscribe, a mi se vidimo u sljedećoj epizodi. Veliki pozdrav!